Hera akhiti we, bhasikiti randaanaro pona apa ringaamba ronyangarika kungarangaka pona pamphene apa kuti anaite here kuti kwai hai madziso angu achanasi kuona ndachembera. Baba angu dziya we, hendinaro bhasikiti riya ndinaro ndakariti dzvadzva pakhadza. Ndinaro mai we, kusiri kuchembera kuno kukororo kuzwa kuti ndinaro ndakaripakatira. Ndiani ungabe bhasikiti kwakusiye huku yandasiye mubhazi panapa. Wosiye chimutotoro bhasikiti zvingashanda here? Handii ndati ndimboende kurusesa pona pakujokochera pachecheche pona pataundi ndikati ndimboende koti tonono muchilavha mutoileti. Hendine mundani we ndinohudha. Iya, inga zvatondishamisa paya zvandikharudza kuti kutanga rini? Zvakazotanga rini zvokuti kanyi uno Chipinge kune vanotore zviro zvevantu? Hatizvizii isusu, inga zvatondikharudza. Baba angu dziya we ndochegaya tingaremba. Hakuna unono. Zvaizvandiyo nini kuti ungatorawo nini? Bhasikiti rembuya unoziya ngekuti bhasikiti kana kuti mutundu. Zvaizvandinesa paya ndikati amuna kuchembera kunoku zvakakonza. Namwari ndingapika ibandika idikatika. Zihamba kutsvake bhasikiti raukati dzvadzva pamushana. Ehoni. Chakadai here? Kutore zanda kuite ndekwe. Imwi we, zviro zvakona here? Namwari ndingapika ngezvekutoona. Zviro zvakona ngezvekutoningira ngemadziso. Hazvidi anasapindwi onini.